ɗon e tan ko yimɓe duuminteɓe e lefte wonoɓe e lefte ɗe ɓe yiwata e muɗum ha ñande dargal ngal dari kañum e yimɓe wonoɓe e nema kadi ɗon tigi ha ñande dargal ngal dari ko ɓe noon e ɗiɗi won ɗon sen ari e ayije qur'ana ɗen e hadisaji rasul sallah sallam hadise aray ɗo o udditana laawol ayeje hadise ara o udditana ayeje laawol rasul sallah sallam maaki si tawi neɗɗo julɗo moƴƴanaɗo fokkiti maygol allah subahana taala imminay malaikaɓe ɓurɓe labede e malaikaɓe makko ɓen o ƴetta kasangue ɓurɗo labede ɓurnaɗo parfum ɓurɗo urude o jonna ɓe o enna jiyaɗo an ɓe aray wargol mo joni taw waroɓe mo ɓen ado on hewtude ɗon yoɓe taw on ɗon tawanelanmo ɗon ha gasa yeeto ɗon mo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo si ɓe warimo waɗon mo kakasangue addanonmi mo ɗo ko jiyaɗon malaika ɓen ɓe ara ka on wareteɗo ɓe hewta ɓe jooɗo hewtugol maɓɓe watta une seconde hara waro ɓen hewti ɓen no waroɓe ɗum mettaɓe ko ɓe tawi ɗo woɓɓe gooko saabu kamɓe yurmede ɓattaki ɓe yiɗa ha saga ka ɓe watta ko ɓe watta ɗo yiwgol goɗɗo goo sago maɓɓe ko kamɓe tun e wareteɗon ɓe lettamo ko ɓe lettatamo kon ha gasa ɓe wariramo no ɓe faaliramo warirde no ɓe ara tumɓeta bene kono waddi on ɗo ɗon andina golle mon ni ne ɓenna ko allahu lanɗon immini men oɗo ko jiyaɗo makko ni ko allah immini men on say noon malaika ɓen noon si ɓe fuɗɗike warde oya malaikaɓe arɓe ɓen yeetomo hey ko a yokaari ko a jiyaɗo allah ko allah immini men ko a naatowo aljanna joni ta hulu ko ɓe keray ma ta hulu mayde ɓe wata suno jawle ko wonɗa accude ko hiɗa marana ɓuri ɗum hiɗa marana moƴƴere ɓurde ɗum ko hendotoɗa joni ɓe ara ɓe yeetomo ɗum ha gasa ko ɗum allah subahana taala daali joni noon si tawi hewtiɗon ɓe malaika ɓe warimo ha gasi on say ɓeeɗa ƴettamo waɗamo e kasangue on naɓamo ko allah subahana taala ko ɗum allah daali inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun allah daali ɓen jiyaɓe allah subahana taala daali ɓen jiyaɓe wiɓe kañum jooma mum ko allah ɓe woni e programme allah o sangane ɓe mayata malaika ɓen tippoto andi aya o wi tun tatanazzalu alayhim almalaika malaika tippoto e maɓɓe ganda ko honde ko hadis o yeeti en ko honde ɓe tippoto ka ja ko fewdoɗa ɓe tippoto ɓe ara ɓe inna allah takhafu taw hulu wala tahzanu wa taw suno wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun andite aljanna mo fota ɗon on ko toon suti ɗon yilto kadi allah hollita kadi malaika ɓen kadi hollita wa relation on laddani hay si ɓe warama ko kamɓe kadi nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhira ko minen woni aliyeɓe mon ka gurdan aduna e ka gurdan laakara malaika ɓen noon si warimo ɓe ƴettamo ɓe waɗa e kasangue on ɓe naɓamo ko allah subahanahu wa taala kammuli jeeɗɗi feƴƴete si hewtoye ka wiyeteɗo allah o wonto kala kammu hewtagu malaika ko woni ɗon kon fof tappanaymo garda bo hiwromo haray allah signali malaika fof wondema mo mari giɗo tedduɗo mo invite ka makko ga haray mo tori yo jaɓɓe malaika jaɓɓomo ha kammul ɗin jeeɗɗi fof mo hiwrede mo jaɓɓede ha o hewtoya ka allah so hewtoyi ka allah subahanahu wa taala allah wiya adde deftere ka sifa ɓe windeteɗon deftere nden adde allah wiya windemo inde nden ɓe winda inde makko nden allah wiya takkanemo ɗon numéro ɓay tawi ko alpha ibrahima o wiyete na kanko tu wiyete alpha ibrahima o adna allah ka kono gasa kanko tun jogui 342 o takkane ɗon numéro donc aya alqur'an ari expliquani en ɗum kadi allah daali onon ɓe malaikaɓe tawaɓe ɗum ɗo wonanelal seede oɗo si dalngal ngal dari ke mi waɗoytamo ko boni ko aljanna mi naadoytamo ko ɗum noon allah daali kalla inna kitaba al abrari la fi illiyina wama adraka ma illiyuna kitabun marqumun yashhaduhu almuqarrabuna allah daali ɓen ɗiggamɓe allah subahanahu wa taala inɗe ɓen no windi e deftere wiyetede illiyina kon ɗum no wiyete illiyina kitabun ɗum ko deftere marqumun waɗade numéro ka andi o waɗanano numéro malaikaɓe wiyano e won seede ka o daali yashhaduhu no seeditano ɗum almuqarrabuna malaikaji battinaɗi on say noon allah daala si tawno na fodaari ndi mi foduno ndi
oɗo wonayno takko an ɗo ha ñande dangal hara ko min tiginada tamo ka aljanna kono ɓay mi fodino mi hunnayi Allah jangana malaika ɓen ɗon aya on minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mi wi'ino koye mayri mi tagi o leydi koye mayri mi ruttata on kadi koye mayri mi immintinta on kadi jon naɓemo ka leydi malaika ɓen noon naɓa mo ka leydi hara ɓewno ɗon ɓe yimɓe men kadi jasiga ɓuru naɓi to wombo wangal na kanko tigi on imo hewtoyino dow ga on say ɓe waɗa ruhu on e makko non malaika ɓen noon sanga yimɓe ɓen surruɓe ɓen o accinande hito maɓɓe fet malaika ɓe landotomo ɓen tappa mo o immo jooɗo ɓe fuɗɗomo noon landade kono kala ko ɓe landimo par ce que Allah ƴettanino wi'ino nahanu awliyaukum kamɓe woni allié mana on aya kadi ko ɗon artata Allah daali yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabit fi lhayati dunia wa fi l akhira Allah subahana taala hino engagena gonɗinɓe ɓen konngol tabitugol ko kanko wallahi kala ko jannguɗa qur'ana ko hunjiɗa o ko hunjiɗa hadisu o si a ɓenti landikema sina Allah wiwma ko ɗum ɗo wolata andata ko wolata ko ɗum wasi Allah wi kanko tabintinnata ɓe konngol ngol ɗon kadi Allah wiyamo si ɓe ari ko jiyaɓe am wata huluɓe si ɓe wima hunde kaari wiw ɗum ɗo si ɓe wima hunde kaari wiw ɗum ɗo ɓeynay tum man rabbi ka Allah wiya wiw ɗum ɗo man nabiyu ka Allah wiya wiw ɗum ɗo wiya ɗum so gayni jabade fep ko honɗum malaikaɓe ɓe watta ɓe udditanamo dambuɗe jahannama e ayɗe mum fof e façon lette e bolle ko woni e mum fof o huula o ɗen jo sikka o perdi malaikaɓe wiya komin landinoma ɗo kon si a jabanoki ko ɗo nataynoɗa ɗo kono ɓay a jaabiki accumen holle werdema nde ɓe yaltina aljanna e hurul layni e canɗe ko won ton kon fof ɓeyna ko ɗo hotoyta si dargal ngal dari ɓe yeetomo ɗum ha gasa on say riwayaji ko wi wonki makko ki waɗe e sondu ndu sondu yaa e ɗin citeji ka aljanna to wira ton ha ñande dargal dari aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum jami'an fastaghfiruna al-ghafur rahim billahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ko oɗo noone woni noone arano e gurdam wuureteɗan ɗan e on hayatul barzahiya en torki Allah subahana taala yo Allah tawno en e catégorie ɓeeɗo o amma noone ɗimmo o timmintinagol hadis o rasul sallah sallam maaki siko malki saɗo no woni mayde Allah immina malaikaji ɓurɗi kanude ɓurɗi hurɓinade ɓe arta e kasangue luuɓuɗo mo ɓattotako ɓe ara ɓe tawa ɓe a malaikaɓe arɓe wargol ɓe wiya kon ɗum addi on ɗo ɓenna ko min imminaɓe fi o meɗen immina lettugol o ko ɗum addi men ɗo ɓeeɗa weltoki tan kamɓe kadi ko ɗum addi ɓe na yurmeteɓe ɓe nanga o sanga kawo mayata ɗon ɓe piyamo ɓe bentomo hawma fota e hoore makko wonki ɗum kum fokkita iwi ka hondu ka feɗa hon bimana ka hondu koyngal ñamal mayden ko ɗon fokkitirta 1 centimétre ko mayde nden buusata muusendi mum ko eɓɓidirte ko tuma neɗɗo darna seerawal mettungal waɗe ka tumbere hoore makko seerire doyi ha o maaya ko ɗum woni muusendi 1 centimétre ko mayde nden sortoto e goɗɗo ko noon noon ndin muusendi jokkatamo mayde nden sorto ara ha ka yaltugol ɓe pentomo ɓe tappamo kadi nde fuɗɗitoyo kadi to nde yalta hara malaika ɓen hino jalamo wiya akhriju anfusakum yaltine wonkiji mon ɗin ta kamɓe woni ɗi bugitade toon kadi fiyoɓe lettuɓe aya tabintinnani e wondema no woodi yoga e jiyaɓe nde ɓe maaya malaika piyayɓe aya qur'ana yettigen ɗum ka suratu muhammad Allah daali fa kayfa ida tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko honno ɓe gerdoyta sangane malaikaɓe ɓe nde wono wara ɓe ta hiɓe bentoɓe hiɓe piyaɓe ka ɓaawo on ɗon ko noon o pirete ha wonkiji sorte siki sortama malaikaɓe ƴetta wonki makko kin ƴettamo waɗamo e on kasangue luuɓuɗo ɓe inna ɓe naɓudemo ka Allah ɓe fokkita tum ɓe ara tum kam addangu soko wiya oɗo nattoli makko ɗo o tappantake garta bo wala o alira affaire e dow tawa ɓe jinda kammul ɗin fof ɓe ronka yiide espace on ka ɓe natira wiye oɗo natomo suuti ko wannoon aya wiino ɓeɗo yata toon inna alladina kafaru wa kadabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu alayhim abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyas Allah subhanahu wa taala daali ɓe yimɓe yedduɓe ha gas ɓe fenni ayaji alqur'ana ɗen ɓe mawninkinnaniɗe kadi Allah daali ɓen ɗon dambuɗe kammuli ɗin udditantako ɓe tappantake oya garda bu nane e fi kadi wala yadkhuluna aljannata
ɓen ɓe natata aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ngeloba noma fotata jandugol no tuma mba naatiri e wuddere mesalal wo wuddere mesalal ngeloba si naatiɗo yaltoyi allah wi ko on say ɓen natta aljanna siki ɓen ɗon natta aljanna ka on say noon on noon o adde kanko kadi o naɓe ka gaburu makko o walline tuma nde yimɓe ɓen gayni yaade fesɓe o accinande hito hay gooto ɓe ɗaara tappa mo ɓe yimminamo ɓe joɗinamo ko ɓe landimo o anda kala ko ɓe landimo o anda saabu kanko e allah ɓe alda affaire kanko o heɓano nahanu awliya o ɗum on kanko tun e maɓɓe ko ɓe landimo o anda ko ɓe landimo o anda on say ɓe yaltinanamo aljanna on e kala e nemaji ko woni e aljanna kom o yiya fof ɓe inna si a jaabino ko ɓen landima kon ko ɗo nataynoɗa kono ɓay noon a jaabaki accu men holle ka nattaɗo ɓe udditanamo ayde jahannama e lette mum fof o yiya fof ɓe inna tuma dargal ngal daroyi wo ko ɗo natoyta a nani ɓe fuɗɗo noon lettugol mo ɓe adda ɗon ɓolde ɓenna ɓe tappay mo ɓolde nden nde capanɗe jeeɗi o jeeja o négocie ha ɓenna on daare nde wotere taw si ɓe tappimo ɗon nde wotere so haaji ɗon kala ko allah tagi kon fof nana e hito makko si wona malayika sino wona ɓiɓɓe adama ɓen e jinnaji o yiyatani colli no jooɗo nokku goo hino fija nde wotere ɗi immo biw nde wotere ko hito ɗum ɗi nani ɗi hawti ɗi e enen en nanta kono kanji ɗi nanayi on say noon ɓe ɓiƴa mo haaƴi e makko ɗe luutonira ka gaburu ɓe immina bolle jogiiɗe tooke ɗen bolle ŋatamo ɗon o letto koye ɗen lette o wonata ha ñande fof maayoyi wodalngal ngal daroyi ko on say o imminteɗo kono hino muskila makko ɗen lette ɗe o wona lettede ɗon koɗe muusi koɗe satti ko fof ko ɓe holluɗomo nanen ɗon wonnama ko ɗon o naatoyde si dargal ngal dari ke haray mo huuli ɗon mo huuli daragol dargal ngal wallahi ko ɗum waɗi ñande dargal ngal daroyi tun o sikkay koye danki ɗaatuki o waalino ɗon e hoore ɗen lette ko ɓe wiyete man mbatana min markadina hada ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursal e hino alhaali yimɓe yedduɓe ɓen e gurdam maɓɓe ɗan ka gaburuji maɓɓe en torki allah subahana taala e allah danɗoy allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba wa arina albatila batila warzuqna ijtinab allahumma aiz alislam walmuslimin wa adil ashirka walmushrikin wansur man nasara alislam walmuslimin qumu ila salatikum yarhamkumullah. aywa allah subahana taala o daali fa kayfa takfuruna ko on no yeddirton wa kuntum on laatike amwatan ko on mayɓe summa refti yuhyikum o wurna on summa refti yumitukum o wara on kadi summa refti yuhyikum o wurna on kadi e ko honno ɓe wawirta e kontede mayɓe ɓe wuurali taw jamil jindan e haray gurdam waɗay taw si mayde waɗa haalatake fi mayde hara gurdam ala donc haray ko nde tawno si tawi hunde maayi haray nde ala gurdam hande kadi nde ala civication nde dunkata hay hunde no wawi wasi tawi nde ko maayi no wawi wasi ala ko ɗum wasi allah noddi alhaali maɓɓe on ɗon mayde ko istiara ko luɓa ɗum ko min balagatil qouranil karim on faami ko faandi ko on mayɓe ko ɓay hari na on memminotoɓe na on waɗoɓe hunde on exista quoi ko ɗum o faandi ɗon ko on mayɓe par ce que no woodi ayiji alqur'ana yewtuɗe tawana ko luɓa kon tigi tigi ta ko alhaali maɓɓe on tigi adoɓe arde quoi adoɓe taguede no ɓe wonirno noon adoɓe taguede no woodi ayije woluɗe tawi na mayde woodi na istiara allah no dalika suratul insan hal ata ala l insani hinun min addahri lam yakun shey an madcoura ko ɗo woni aslu on tigi tigi yarli arali e neɗɗanke o tan immorde e gurdan tawi no woodi piiji goo existude kono kanko tigi on o wonali hunde woletede fi mum par ce que hari o ala o exista e aya goo kadi ka suratu mariam allah daali awala yaskuru l insanu anna halaqnahu min qable wa lam yaku shey a fami haɗi neɗɗanke o andita wondema ko minen woni ko tagui mo hari o wonali goɗɗum par ce que o exista joni si oɗa aya ari addi kalimatu mawt haray ulama o en ko istiara wiyata haray ka balaga nattirte o gacci hakke owtiti woni ko darde juulirde nden ɓe ndaara kadi e fof maɓɓe mo kala heɓo ko ardo ko julna ko ɗum ɓuuri moƴƴude daayi kañum koko ɓuttinta kon daarata natata e pijigo nder ton ko ɗum ɗon nam
o ngeli ke haray o landitoyte on anni e mo yaltiduno e mum ɗon ɓay koko tonga kanko e Allah ɓe ndaaroyay fi ɗum ɗon amma pelluɗon mo kon kadi kam ɗon kadi haray ko kamɓe ndaaroyta toon mbimo sa tawi mi annda ko Allah desiɗoyta toon ni neɗɗo si wi ɓeygu mum yaltu o jokkintinni ɗon bugagol piiji ɗin fof yiltike kadi o yeehi gorko mo eggi o wonoyi wonwa duuɓi tati haray ko honɗum wonnata alhaali on sonnaji haray déjà wiigol ɓeygu mum ɗum yaltu jokkintinna ɗon bugagol piiji ɗin karmo koɓe pus hino signe ɗon direct kergal na noon pere kadi si tawi noon yiltike kadi wonti duuɓi tati o woolali fi makko o hikkitaki toon haray on sonnajo ɗon ko yo ndaare mo o hikkidire e mum ko ɗum ɗo won ɗon ɗedi no wonita ɗon noon o letto e loro tubab mum mi waɗi ɗo kadi sina ɗum on posatano question on faami on hutuba ɗon ko fii ɗum ɗo tigi ko fii o sayi ko fii organisation ji international islamique ji ɗin kañum les états musulman ko ɓe woni kon faible ko ɓe woni kon indifférent e piiji ko woni feccude kon à travers le monde islamique al'umma l'islamia donc haray ɗin julɓe ɓen ɓe iwino ko Allah wi yo ɓe won ɗon e noone no ɓe wira yo ɓe wonirno ɓe iwino so yi état hoyi ko tawata goɗɗo no wawi hartade ko wet o turta gata ma ɗum baharain ɗum kala woni pays mum e drapeau mum e immol national mum tawa ayɓe ɓen aray installe o joɗɗina base mum e goto e pays julɓe attaque frappa pays julɓe ɗum fof julɓe ɓen hino reeni ɓe iwino no ɓe wonir noon donc OCI on ala suude rôle mum on sur tous les plans hino wawno wonde hara ɓe suwali le rôle défensif c'est à dire ɓe hawtinira force armée ji maɓɓe ɗin nokku gotum tawa kala pays sutaɗo ɓe jownana e pays on sifa no heeferaɓe ɓen jeldiri noon hiɗon sikka ko fiyon ɗum waɗi si état ji occidentaux ɗin fof jokkuno George Bush père contre guerre on honno wiyete Irak guerre ara noon la première guerre du Golfe ko une alliance c'est des statuts ko ɓe haldu ɓe fottu ko organisation wonnema kamɓe ɗon on kala fokkitanɗo goɗɗo koɓe ɓeya jiwndu no woodi e maɓɓe ɓe yewtidi ɓe haldi ɓe fotti ɓay ɓerɗe maɓɓe ɗen no ɗuuɗi hiɓe yiɗi gere ɓen ɗon piirata hannde kadi kono ɓe itta e mbuuɗi wono allemand ɗo anndi allemand à partir de la deuxième guerre mondiale no ka convention ji maɓɓe allemand participata e guerre hannde kadi par ce que ari ɓe harniɓe aduna ko ahadiji maɓɓe kono ko mbuuɗi ɓe ittata japon kañum kadi pellata kono itta e mbuuɗi ɓe fof ko alliance maɓɓe joni noon OCI on normalement kamɓe kadi hiɓe duwano waɗirte noon tawa kala pays julɗo attaquaɗo ɓayɓe fof ɓe jogui militaire ɓe jogui kanji ɓe jiwday kono ɓe hunnali ndin ahdi hiɓe duwa kadi hunnude ahdi koɓe haldi ka convention ji maɓɓe par ce que minen ko programme amen quoi ko 4e année droit public de relation internationale on faami donc hiɓe haldidi ka maɓɓe kadi wondema haray koɓe ɓeyɗe julɓe jelu woni mayde heege ta hiɓe paakidiri banque mbuuɗi ka banque ji maɓɓe fi maɓɓe ɓe hunni ndin aadi ɓe hunnali ndin aadi est ce que wono enen leyɗe men julɓe tampuɗe comme wono enen goɗɗo men tampuɗo ɗo ha signini wonano fawde donc ya Amérique ko toon heɓoyta comme men hammiri leydi julɓe ɗaɓɓoygol ga ñaama donc ɓe yino ko Allah wiyo ɓe won ɗo donc OCI ɗum ko zéro à la base ko wonɓe gollande ɓeya tawde ça par ce que membre ɓe OCI ɓen fof haara ɓe nantodiri e George Bush en e ɓeyay si ɓe wowli ɗon ko ɓe aldida ko sanctionnéteɓe ko fi hon ɗum pays ji ko membre ji OCI ko ɓe allié direct e ayɓe ɓen tigui par exemple l'Égypte ko ɓe allié Israël ko ɓe membre influent e nder OCI ko ɓe membre influent e ko wiyete kon al umma l islamia la ligue arabe on faami président ligue arabe on honno wiyete oɗo wiyeteɗo Omar on ko égyptien jo tigui tigui joni noon Égypte noon kamɓe tigui tigui kamɓe Israël ko ɓe allié hari honno Mauritanie Israël ko ɓe allié fewno oyalande Moawiya ɓen ko ɓe membre ka OCI donc wawata wonde koko fuɗɗitete ɗum e baa dartane laawol no julɓe ɓe wonirta hunde wotere fi sakkagol bimana boneji e heeferaɓe ɓen watan kontu OCI goɗɗum watan kontu oɗo banque islamique de développement goɗɗum ɗi joali rôle ji majji on normalement koye ley konngol alyahude e annasaraɓe woni dogude nafoore maɓɓe ɗuuɗali o ayre so tawi mo falamo tawi kadi o haalano yimmoɓe garana koforu ndu o waɗi inchallahu haray no dagui ɗum no foti par ce que o jannimo o andi jikkuji makko ɗin no wayi o andi no gasa ɓe famodira kam kadi mo andi karmo ko makko so jaɓi ɗon marso yayi
fam donc ella ko sala si donc question ma o faminike gazi inchallah ene on jangana kuujo ɗo haray no faala nafitorde ko woni jangude ko haraw duɗɗaki awo ngergue ɗo tigi tigi on haray si tawi ko telem sengol islam o yaara kala e maɓɓe faalaɗo jiwo hino newnana tora kon siko sengol islam o yaara ka sharia ka figol islami kono noon no woodi piiji ɗi sharia jaɓɓi ara enen en nefinoto e majji on gelike ko ɓuri moƴƴande taalibajo si tawi o yaltino fiiji o anndi karmo ko makko no faala so ndaaroyi nokkugo haray bona ɗum ɗon na noon fere noon si tawi ko karama ko makko adii ɗon haray koye wattan hakkille usal busri en no wota ɗum naatu kadduɗe to dey nam sen tere makko na gayida shar'i mo tawata sa waɗi kulliya goo a yiyay ɗum a annday ɗum ɗon ka deftere ka tinuɗon ɗon ko ɗon mamo nanirɗon on ko o yeytoto en ɗum min miɗo wawi wiide maratibul ilmi ko isna achara mi ɓeyda ɗon jeego minna ko sappo e ɗiɗi mi adda ɗi fof mbami alaji busiri en ɗo no wawi wiide ko ɗi ɗiɗi pet ɗum ɗon na gayida noon martabaji gandal ngal ko ɗi jeego grade ji ɗi par exemple haad goɗɗo ko goɗɗo wi ɗum na wahay na hadis on mbami donc si tawi noon hara ɗon faala mi yomi charhan on ɗi konnguɗi ɗon mbiɗo wawi on charhande ɗi joni fuɗɗiteɗi a ɗon ko fii andugol na wigol hay ko fii gandal ko andugol est ce que jisugol goɗɗum no dagui ka no harmi ko kañum kana kañum ko fuɗɗorto taw ko ronkugol andude fes taw ɗimmon ɗum jahlul basit majjere hawrude ta no woodi seeɗa ko andi tawa fayda ɗon fayda ko andi kon ɓuri ɗudde ko majja kon saabu jahal on haray ko basit so woni jahal basit haray goɗɗum ngo diddu mum on janɗay on faami donc neɗɗo anduɗo seeɗa yiwɗo seeɗa settuɗo e oyanane seeɗa ka andugol piiji ɗin woni fellitugol ma ɗum sikkugol wal a chaque donc ko sikkitagol no wa joni ko kañum wa joni na kañum wal waham naam ha joni o hewtali ka yaqin taw on faami ha joni o hewtali ka yaqin ka pellital ɗin ɗon ko sabbu ɗiɗo tigi no cheikh bouchiri o makiri ɗo wonduɗo e ɗiɗo fof haray o ɗaɓɓituki sankarma ko jo ɓaɗo jangga haray majjere nden nde signali e makko ha nde timmi donc ɗum woni mais en eɓoye tan juutuɗo ka wawi ten explique ude ɗi nam tawi fewtirowo qibla batto hay kiba mi nanali no wiye waɗo formation militaire hino tongane sifa ɗin ɗon piiji ɗin piiji ɗon mbay haray so tawi ko gonga ko nun ɗi woni waɗirde haray directement secrétariat d' état des affaires religieuses o yo saisisse on faami ɓe yewte awa ɓay ko ɓe membre de gouvernement ɓe siégeay ka conseil des ministres yo ɓe anndi ndimmoɓe maɓɓe ɓen awa leydi lagine ndin ko leydi julɓe e woɓɓe goo on faami donc l'armé ɗen fof no mari droit julɗo o keefere o no mari droit waɗugol formation militaire e nder lagine selon constitution men o donc julɓe ɓen yo ndarane feere no ɓe waɗirta formation maɓɓe on hara yaata e diina maɓɓe kam directement ko ɗum ɗon haali ɗum na haala monnon na haala onon posuɓe ɓen kono ɗum ɗon ko bononda monanaɗo noon si tawi ko noon ɗum woniri si tawi noon laawol hay gotol heɓaki no gerdete hara yoɓe sortoto ɗo marsali kefera ko ngungunaaki ngu jooɗike ari koye sama kala wona kono joni feeñodirama laaɓi poskati kefera ko ngungunaati si tawi recrutement on a milieu militaire ta ko sifa ɗi sariyaji ƴetta toon on andi ko raɗagol julɓe ɓen nder toon ɓe lutta kamɓe tun awa gasi awa marsali moƴƴali awa
donc une dernière question Umar bunil Khattab arno tawi nelaɗo en no suuɗi on geli kay ɓe landi est ce que kefeero musilmani droit memde Qur'an ɓay o naati o tawno bandirawo makko on ɗon on faami o wino yo ƴettu alqur'ana on o jang o wi walli ko a kefeero ɗa soɓi a memata ɗo o memano ko ɓay o silmi so memi kefeero min jiiɓugol kefeero alqur'ana jogonde waɗani ko yawagol alqur'ana nden e yawagol julɓe ɓen e loyinkinnagol julɓe ɓen kadi waliyasu billah assalamu aleykum wa rahmatullah hari ɗo hannde ɓennata marsade marsi kono noon julɗo no yamira toujours yo yaw ka ko waɗi noon mo yawali o ɓeydata haray ko ɗum waɗi siɗen andintina toujours o yii si ɗuuɗama noddama notama jama on ari ɗo no fota wattanede yilla ko waɗi sen daari kala ka jomira subhanahu wa taala wi ɓuuri ko ɗuuɗi kon ko heewi kon ka qur'ana tawa e moƴƴa non ka ɗuuɗa ɗo ko toriɗen jomira ko yo ɓeydan en wonɓe darade waajoɓen wonɓe darade hutuba ɓen wonɓe darade janna ɓen hewti hande ka ɓe wattana yilla jannoɓe ɓen ndaare ko honɓe haani jannude ko honɗum ɓe haani jannude ko honno ɓe haani jannirde wonnoon jama on ɗuuɗi bani adama ko ɓuri mana ɓuri heewde ko joomira subhanahu wa taala tagi kon mettugol aynude ko bani adama nayi ko ɗi ɗuuɗi wo sa jogike sawru a sappoto tun ka falɗa e ɗi yar ɗon sogga ɗi fof ɗi yahay kono bani adam no metti mooɓude no metti waajade wat noon faamuji ɗin sertay a yewtay yewtere wootere e jonde wootere jama gooto kono serteɗon gooto fof yaada e faamu mum mum feere ko jomira subhanahu wa taala waɗ ɗum e jiya ɓen waɗi ko ɗum waɗi siɗen jogii hannde mazhabuji nayi ka ko faamuji ɗin serti kono est ce que leggal ngal binderde wona wootere binderde ko wootere ko télé ngal damal ɗo wonde ngandintinirde waɗoɓe hutuba ɓen imam on ka mimbar ustaji on ka tableau waajotoɗo yeeso jama o hande ɓeeɗo tato no fota dartede ara ɓe accitiraka ni ɓe ɓeydane sabu no woodi woɓɓe ta jomira subhanahu wa taala no okki ɓe gandal kono jooɗagol yeeso jama o waajo allah newna naaɓe ɗum no toon tawati ɓe darike yeeso tableau ɓe janni neɗɗo on ko ɗuuɗa faamu fo tawa o heɓay ko o faami e darsu maɓɓe ta allah no eltiri ɓe ɗo no woodi woɓɓe tawata gandal ngal ɗuuɗa kono jomira subhanahu wa taala no yeɗi ɓe yewtugol ko jama o wawata faamude ɓen kadi no e jama o ɓeeɗo noon ɓe fota ka accirede ni hannde ɓe fota dankede honɗum ɓe dankorte ellaji ɗi ɓe wona yiirede ɗin jama o laaɓana ɓe reedu ko jannginowo wona de jama on fuu si a yiiri a jannginowo on karamo ko ma a yiiri ɓe ella mo tawɗa oɗo si tawi o ittaka ka tableau mana mbaadi no o woni jannginirde noon yimɓe ɓen ara ɓe naftorta dartoon si oɗo yiwi no ɓe naftoray no ɓuri wona an tigi ya immo yaha wiya kara se ɗum ɗon haray taskorte wondema a teddinali karamo ko ma kono noon daramo ɓe weldi mo andanɗa hoore ma oɗo si yewtiɓe ɓe jaɓay yaha yewta on ɗon tawa kadi nde hiɗa yaha waɗugol ɗum hiɗa laɓɓini ɓernde ma nden poyi ko saabu allah wonɗa waɗirde sa waɗi ɗi noon tun a heɓoyta muskila jomirawo waɗa e batte kadi e yewtere ma nden nde hiɗa yewta tawa fandunde ma nde wonayo ande ko an woni saabu ha on ella ɗon iwi an ko wonɗa
suniɗa ko himmirɗa ko yon ella ɗon iwwata o lorru yimɓe ɓe sabu ɗum kadi no tawa ko tampini hande haɗo bone fof si ko sago makko so haɗi bone on yimɓe ɓen mana bone on haɗitama e mum koyo ande ko kanko haɗi ɗum ɗon kadi ko ella molanaɗo gandal ngal kaka jomira subhanahu wa taala ko ton والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والعاقبة للمتقين. وقال جل شأنه في آية أخرى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته وجعلنا هذه الحياة عندها أقسام. هناك الحياة الدنيوية، وهناك الحياة البرزخية، وهناك الحياة الأخروية. اعلموا عباد الله أن هذه الحياة البرزخية هي من أساس ما أخبره سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في محكم تنزيله، فقد نص عليها، أي هذه الحياة البرزخية، عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على أن هذه الحياة لا بد بها، وأنها حياة حقيقية كل إنسان يمارسها. قال تعالى بما يتعلق لهذه الحياة: قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا واليوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا يتعالى سبحانه وتعالى oɗo taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe aada neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo e wonugol en julɓe. oɗo nema ɓuri mawnude, oɗo nema ɓuri teddude, oɗo nema ɓuri moƴƴude e dendanangal ko kanko Allah subhanahu wa taala o moƴƴuri jiyangel makko e hoore ndiɗo leydi. neminede peewal ko ɗum ɗo woni ka nema on hattiɗo. Allah subhanahu wa taala himo sifitori moƴƴagol e tagore makko nden, ɗum ko sifa makko no, ko yaajuɗo yurmeede, ko jaɓoɓo tuububuye. qur'ana wi: ghafiru dhanbi qabilu tawbi shadidul iqabi dhi tawl. ɗum ko sifaji ɗi o sifi hoore ma, yani ko gafranowo bakkat, ko gafranowo bakkatu, ko nototoɗo jaɓɓo ko wiyete tuububuye ko. selli e hadis mo rasul sallallahu alaihi wasallam filli wondema ñande wo ñande tuma jemma on hewti tataɓal mungal, taguɗo on hino iwa ka o woni toon, o ara o tippo ha ka kammo adna ɗo, o wiya ko hombo e moɗon bonninmi hanki, o torolam mi accanamo. en jaɓima ko nelaɗo allahu lanɗon hino tippo ko selli kon e finde men nden, finde meɗen nden ko wiyete aqida ahlu sunna wal jamaa.
ɗum hino jaɓi wondema allahu lanɗon subahana taala imo tippo o tippora honno en anda o wonira honno en anda kono hiɗen jaɓi himo tippo o tipporano o yiɗi tipporgol noon tawa kadi kono feppodiri e manggu makko ngun e teddugal makko ngal e laamu makko ko sifa ɗi woni konnguɗi men sifa ɗen hadisaji ardoɗe telemma noon musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala himo yaaji yurmen himo moƴƴo e ko tagi kon o ɓanginani en ɗum no feeñiri e no laaɓiri kadi kanko Allah ko kanko woni yaajuɗo yurmen mono yaafo bakkar o yaafike jiyangel makko ngel rewalimo ha hande ngel tawata ñallal hay gootal ngel mankinaali yeddugol o yaafi ngel o accani ngel few woodino neɗɗo goo wuurunoɗo duuɓi heewɗi no mari ɓiɓɓe ɓay o nawi o ronkiti o nawni o andi o maayay e nawnare nden o noddi ɓiɓɓe makko ɓe o inni hiɗon andinmi ɓe inni ko honno andirɗummi ɓe inni ko a babirawo moƴƴo wo mi heeɓi on mi neyi on kono on andala Allah tagali bonɗo ko hewtitimi kala ko Allah yamirnola yomi waɗu kon fof mi waɗali hay nde wotere ko Allah haɗinmi kon fof yomi accu ñande wo ko ɗum mi jokki awa hino noon miɗo mayde joni noon mi torike on hunde wotere simi maayi huɓɓe yiite ɓukkollan toon sunnon mi haa mi wona ndondi ƴetton ndondi andin sendi toon pekke ɗiɗi nde a feccere bugo ɗon ka yaasi nde a feccere unoyon ka baharu o maayi ɗum ɓe waɗiri noon tigi Allah subhanahu wa taala hawtidiri ko bugano ka yaasi e ko bugaka ka ndiyan o moƴƴintinni mo ha moƴƴi o noddi mo inni kaari o wi na o wi ene ko honɗum yamiranɗa ɓiɓɓe maɗa ɓe yo ɓe waɗiri ni o wi Allah ko wata e yiidu o wi ko honɗum añirɗa e yiidu ko min taguma ko a jiyaɗo an komi jooma maɗa o inni Allah ko halduɗen kon mi hunnali Allah mi hule Allah wi hulɗalan o inni ɓay a hulila lette ɗen ko min jeyi mi armini ɓanduma ndun e lette an ɗen aljanna janɗimminadima hadis on ko imam Bukhari fillimo Allah subhanahu wa taala mo yaaji yurmede himo moƴƴo e ko jeyi ko ghafiru dhambi qabilu tawbi shadidul iqab ko sattuɗo non lette zi tawli ko joomiraɗo yaajede molanade yurmede nde andaka ka fuɗɗi nde andaka ka hattoy kadi ko o tagi kon fopp himo yurme himo moƴƴi e mum Allah daali walakinna allaha du fadlin ala alalamin Allah subhanahu wa taala woni joomiraɗo ɓural mawnga e yurmede mawde e dow dendanangal ko tagi kono dendanangal ko moƴƴi kon fof ko ɓuri moƴƴade e mum ko on mo o moƴƴori la ilaha illallah muhammad rasulullah hiɗen yetta o saabu ko yettiniɗo hiɗen juula e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jaam e kisi e woni e muɗum on mo Allah subhanahu wa taala ɓurnani e ko moƴƴi kon hino e sifa makko ɓurndindingol moƴƴereji makko ɗin o watta fo e niveau goto e moƴƴereji makko ɗin o okkoray kala kono mo ɓurndindinna ko sifa makko Allah daali wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtar jooma ma no taga kala ko faala kono himo suɓo wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtar jooma maɗa no taga kala ko o faala himo suɓo kadi kanko noon si o suɓike o neminayi so suɓike o teddinayi si o suɓike o moƴƴotoye mum o suɓota ko goɗɗo ha gasa o jaasinamo kanko so suɓike tun o moƴƴoto e mum ɓe o suuɓi ɓen fof o teddinɓe ha hatti o moƴƴi e maɓɓe ha o landiɓe siyoni ɓe o suuɓi ɓen fof mo yewta fi jiyaɓe makko o haala moƴƴereji ko waɗani ɓe o inna ulaika al akhyar ko ɓen mi suuɓi yo
mi waɗaniɓe ɗum mi suɓi ɓe ulaika al ahyar ko ɓen mi suɓi himo ndaara ɓeygure o suɓo woɓɓe inna allaha astafa adama ɗon ko adama woni ko suɓi wa nuhan o suɓi nuhu direct wa ala ibrahima o suɓi ka ɓeygure ibrahima ɗon hanno wiya ibrahima ko ɓayna ibrahima tun suɓaka nder fami ibrahima ko suɓaɗo ismaila ko ɓiɗɗo makko ko suɓaɗo ishaqa ko ɓiɗɗo makko ko suɓaɗo yaquba ko tanirawo ibrahima ko suɓaɗo e taniraɓe ko yata annabaɓe guluji ɗiɗo yalti e keeci patron o andi allah moƴƴike o ka ko ɗum wa so wi dennanangal ɗo yo goɗɗo haawo moƴƴere nde o waɗani annabi ibrahima nde waɗugol mo annabi waɗa ɓiɓɓe makko ɗiɗo annabi waɗa taniraɓe makko guluji annabi ɗo yo yimɓe ɓen haawo o wi kodi wattane hakkil ko weldi an wattakaza allahu ibrahima khalila allah joggitike ibrahima giɗo so waɗani ɗum fof weldi makko ko goto makko ka jon noon ko ɓe suɓi ɓen e jiyaɓe makko ɓen o nemina ɓe o moƴƴoto e maɓɓe ha fijiti nasiba ko suɓodirten konkoy inchallahu haray de weldi koye hunde wotere hay koye hunde wotere o haray koye gooto o haray inchallahu ɗo fof ko enen jeeyi ɗo fof en hendike tawa weldidaɗo e mum on hay nokku ala hay soreru ya ɗo fof inchallah ɗo fof ɗo kadi ko enen jeeyi ɗo fof kanko so suɓike o moƴƴoto e mum kanko allah subahanahu wa taala wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtar ɓe o suɓi ɓen noon fof ko ɓuri ɓannude e makko ko ɓuri teddinde ko wiyeteɗo mouhammad o oɗo waɗanmo ha o inne an ko heɓuɗa kon ɗuuɗigoy inna fadlahu kana alayka kabira ɓural allah ngal laatike e dow maɗa ko mawniya mouhammad ko waɗi noon allah yiɗi tawde kala yurmede e moƴƴere ko hoddirani tagore makko nden fof ko yo adde ha e makko duña e ɓaare ɗon ko tuma o ƴetti ha yoni woosi goɗɗo goo heɓa o haali wondema nemaji makko ɗin fof adda ha e makko o timmina ga ñande goo rasul sallah sallam weetuno subahare ɓe julni sahabaɓe ɓurɓe mo andude ɓe wono a seydna aboubacre wono a seydna aliya ɓen no jeeya e ɓurnoɓe andude wiyeteɗo mouhammad o ɓe yi yeeso ngon no henti moseɗen no sukki ɓe salmin tum ɓe maaki simore tippike e an hanki ha hande simore tippaki e an nde allah waccimmi nde allah moƴƴi an nde allah okkorinmi nde allah fodinmi moƴƴereji ha hewti nden mi heɓali simore hay wotere nde mi wela nde mi weltori ha hewti nder simore jente simore nden allah daali inna fatahna laka fathan mubina inna no mene ya mouhammad fatahna laka kon ɗum woni ɗum komin yurnike men daari moƴƴereji komin jogui kon fof e nemaji min udditanima ɗon dami molanagui ko an tun jeeyi inna fatahna laka fathan mubina seede a udditanama ɗum liyahfira laka allahu ma taqaddama min dambi ko fiya mouhammad bimen taguma ha hewti ñande o aya tippotoɗo kala ko bonnuɗa min siñi min accanima liyahfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara iwi ɗo kadi ha ñande feƴƴinɗa mayɗa kala ko bonnituɗa yeeso ɗon min siñi min accanima kadi wa yutimma ni'matahu aleyk e dennanangal moƴƴereji ɗi jooma jogiiɗin fof yo timminɗi e maɗa ya mouhammad wa yutimma ni'matahu aleyka qur'ana wi wa yahdiyaka siratan mustaqima e fiyo orienté e laawol ɓurgol fewde e laawol ngol a woppitata aduna a ratata moƴƴere adna ha ñande tawoyɗalan wa yansuraka allahu nasran asisa e fiyo mi walle ballal timmugal iwi hande gañoma foolatama adna kala jihaadi ko a gañotoɗo allah siñanimo ɗum tawi ko ɗum o heeɓi jon noon oɗo qur'ana wi inna fadlahu kana alayka kabira ɓural allah ngal ngal laatike e dow ma ko ɓuri mawde kono dennanangal ɗen ɓure ɗon fof ɓure ɗe allah okkiɗen fof hakkude kuɓeje otoje visa ji ɓiɓɓe kala ko okka kon fof ko ɓuri mawnude e mum ko okkede la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe juula e oɗo e ɓen ɓattiɓe mo tedduɓe sembinnoɓe mo sanga sattuno jaɓunoɓe fewdo o nodduno tawi on sayi
ko ɓe yii e sahabayagal maɓɓe ngal ko fiɗede kaaƴe e jakkitanede ɓey nguuli e raɗede e koɗoli mum kañum e yennede e soppede kaafaji ko ɗum ɓe yiwno on sayi ɓe jaɓi ɓe andano village heɓoto e mum ɓe andano teddungal heɓotono e mum ɓe andano paleji kisra ɗin kañi e tapiji mum ɗin hettotono ɓe jaɓi Allah seeditaniɓe on jaɓugol maɓɓe ɗon sabu nden jaɓande nde ɓe jaɓuno ɗon Allah subahana taala desidi hande kadi kala ko ɓe watti yeeso ko accuɗo Allah daali assabiquna al awwalun min almuhajirina wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsani radiallahu anhu Allah subahana taala daali adinoɓe notade ɗum ko sahabaɓe immorde e wonnoɓe makka jaɓi kañe iwnoɓe makka jokkitinelaɗon sallah sallam madina kañum e ɓe wonnoɓe madina jaɓɓiɓe arɓe ɓen ko ɓe wiyete wal ansar walladina tabahum bi ihsanin ko homɓe wonnoɓen hiɗon andi ɓay fergugum fokkitama sahabaɓe ɗuuɗuɓe hari imanu maɓɓe hewtali accitugol galleji mum e business ji mum fof jokka ka ala tere mum ala magasin hari gonɗinal maɓɓe ngal hewtal ɗon kono hiɓe gonɗini ɓe luttiti ɓawo kamɓe ɓe saliyade ɓay noon ɓe luttoyi makka ha hewti niveau ka ɓeya heɓunoɗon heya jokki kamɓe kadi ɓe jokkoy ko ɓe wiyete wallazina tabahum bi ihsani Allah wi ɓen ɗon fof radiallahu anhu ɓe fof maɓɓe Allah welama e maɓɓe hay goto Allah accitari ɓawo ɗon ɗe no woodi no woɓɓe tippiɓe ka leydi men lagine ɗo sendidiranoɓe en ɓen sahabaɓe yennamo ɓe faala huuɗamo ɓe faala renoɗen e ɓen rentinen gueɗal ɓe men ɓen e ɓen Allah subahana taala kanko wi o accaniɓe fof wooduno e maɓɓe bonnuɓe bonnireji hurɓiniɗi wallahi ɓaawo aya on tippade kono Allah wonali mono firta ko yewti masalan yiltiɗo jihadi ɗum ko minal kabair ko wiyete watta walli yawma zahab wonno sahabaɓe yiltinoɓe jihadi tawna ganta hay fus kafaje ɗen ɓe huuli kono madama Allah wi'ino o welama ɓe holɗum wontuno ɓaawo ton Allah yewti fi maɓɓe ɓay fi maɓɓe mapini anini ha ko honɗum ɓe watte Allah daali inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'an innama stazallahum alcheytanu bi ba'di ma iktasabu wa qad afa allahu anhum Allah daali ɓen hununoɓe yawgol jihadi an tusi goɗɗo falama cande goɗɗo no ɗaɓɓande mo hujja on ka wi ko seytane mortini ɓe ɓe yiltinoɓe jihadi Allah daali innama stazallahum alcheytanu ko seytane mortini ɓe mi accaniɓe ɗum no nder toon no ka nder qur'ana yaye ka sota al imran o wiyay ɗum donc woodi e maɓɓe sahabaɓe firtuɓe gundo nelaɗo engage jeer molanaɗo weddintingol yimɓe makka ɓen fi atakugol goto e sahabaɓe windani ɓeyetol lettere a meɗen yaade heebile modi ɗum ko bakkatu molanaɗo ka kono on ɗolle kadi Allah accannomo ɓay Allah memmini yewtugol fi makko taw o ukkori fof dare qur'ana moƴƴa si goto bonni Allah ƴetti bonnere nden naɓi e gonɗinɓe ɓen fof ande o accanimo ya ayuha allazina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati suratul mumtahina ko on sahabajo woni ko Allah jokki yewde fi mum ɗo fen on Allah accanimo seydna Omar wi nelaɗo ko honɗum wa oɗo luttata hakkude meɗen ɗo est ce que hoore o duwaka taƴede nelaɗo maki mi toriki Allah yo Allah dandak wowlugol konngol bongol sakko mi mema tawaɗo Badr ɓe maki ɗum kamɓe joni ko seydna Omar andi noon si taƴa mo worne e si taƴata tawi ko accanaɓe donc ko ronkugol meɗen famugol deftere Allah nden e firo mayre on e siratul nabawiya on ko ɗum watta si ɓeeɗano naɓay sina ɗum ɓe wawana hay goto e meɗen goɗɗum ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe ande wondema Allah subhanahu wa taala no waɗani en gurdanji ka adna ɗo ɗi wawete wuurude noneji e gurdanji ɗin gurdanji ko ɗi tati ɗe yiɗi yewtugol hande fi goto e ɗin gurdanji ko wiyete alhayat adduniyawiya gurdan addayanko jan alhayat albarzakhiya gurdan barzakhiyanko jan alhayat al ukhrawiya gurdan lakarayanko jan jonnon gurdan adda ɗan ko ɗan ɗo wonde wuurude ɗo Allah subahana taala signali e aya wondema hiɗan existi kanjan e lakara ɗan ko ɗi ɗiɗi wa inna lana lal akhiratu wal ula ko minen jeeyi gurdan sakkitiɗan ɗan ko ɗum ko ɓawde immitoya
wal ula e gurdam aranan ɗan ɗum ko ɗan ɗo aya ko yimɓe ɓen tigi wolani hoore mum ɓe inni a wurnimen laabi ɗiɗi a wari men laabi ɗiɗi rabbana amattana snatayni wa ahyaytana snatayni ɗum ko aya arɗo e suratu ghafir allah subahana taala kanko tigi o signalé aya goo fa kayfa tattaqun fa kayfa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turjaun ɗon kadi ko noneji gurnan ɗan allah précisé aya o wonde may ko ɗan noneji hiɗan ɗuuɗi ko honɗan noon falɗe yewtude mum ko gurna wiyeteɗan barsaku ɗan ko gurna wonɗan hakkude gurnan aduna ɗan e gurnan laakara ɗan gurnan janan hino ɗon gurɓiniɗan kadi neɗɗan kewol si wuuri adna ha maayi himo mari kadi ko o wuurita ɗon kadi ɗo yo dargal ngal dar ɗan gurnan ɗon ko fiiɗan falɗen haalde fi muɗum ko ɗan gurna wiyete alhayat albarzakhiya ko wiyete barzakh ko hunde wonde henjude piiji ɗiɗi hunde henjude piiji ɗiɗi allah subhanahu wa taala o daali maraja albahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyani ka maraja albahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyani e aya goo wa jaala min baynihima barzakhan ka suratul furqan yani kalimatu barzakh wiɗen kala ko wiyete barzakh lugatan ko hunde wonde hakkude piiji ɗiɗi ko ɗum wiyete barzakh allah daali kanko ilini maaje ɗen ɗiɗi ɗe memidirta ndiyam lanɗan ɗan e ndiyam welɗan ɗan kono o wi ko honɗum haɗi ɗan meminira hino hakkude majje barzakh heedode la yabghiyani ɗan tuusidirta jon noon ko wiyete barzakh on alhayatul barzakhiya gurnan hino adna gurnan hino laakara gurnan no hakkude ɗon ko ɗan gurna wiyete albarzakh ko gurnan noon hawniɗan hurɓiniɗan on anday ko wiyete maayugol ko seeɗani seeɗani maayete seeɗani maayete si wiyama kaari feƴƴini ko ha tumo maaya wonkikin sorte wontataɓe wonowa 1 heure tan haray o wuuriti kadi o wonti e programme gurnan go kadi yiltoye noon ñande dalngal kadi o imminoye noon o immintinne kono immintingol mo ɗon na maana ko maynoɗo no wurnitede si immitoyama kadi daroyama laakara maayete kadi maayete si maayama ɗon ko ndemmayde juuti ndemmayde ɗon hinde juuti saabu ko ɓuri ɗuuɗude e konngol joomiraɓe gande ɓurɓe ɓen no yaari ko duuɓi 50 maayeteɗo qur'ana wi wa nufiha fi ssuuri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi l ardi illa ma sha allah allah daali wutte ka ala du piito faɗɗe maaya kalimatu sa'iqa lugatan ko faɗɗegol kono ɗon ko istiara o luɓa ko maygol tigi yani maaya dennanangal ɓe wonɓe ka kammuuli ɗum ko malayka e dennanangal ko woni ka leydi kon fof maaya nde wootere illa man sha allah si wona ɓen ɓe allah hojjiri yiɗi wata maayu nden mayde ɗon direct kono ɓe maayay kadi kono ko personnalité ji molanaɗi ko jonnaɓe teddungal allah no respecti ko wiyete teddungal kogoy ko enen tuyawi ɗum sina ɗum halkidirgol fof nde wootere ɗum na probléme ɓe makko noon kono no woodi toon moko baaɓe tedduɓe ɓen ɗon allah dandayɓe yoɓe maayuɗon nden mayde faɗɗande wootere ɗon ɓeya maaya taw kamɓe kadi ndaare noon no ɓe faatora kono fof maaye ko waɗi aya wino kullu cheyin haalikun illa wajha ɗum accataɓe on istisnaw ɗon ko stand by ko kenenti na few on faami fiwgol ɗon a sinaɓe ɗo ko kenenti ɗum kono ɓe fof ɓe maaya ɓe fof ari hadis mo rasul sallam filli kaw yamirta malakal mawti yo waran mo kala ko jogii wonki o wara fof haa heddo gaƴi malayka ɗi asrafilu en jibrilu en mikailu en wara o inna allah lanni ko jogii wonki kon lanni allah wiya no heddi waranan fof min ni kala ko wuuri o faalaara ko min tum heddoto o yaha wara ɓen ɗon fof o arta o wiya allah hannde ko wiyete wonki kon lanni allah wiya no heddi no faala e wonu min tum o laƴƴa gite o miijito haa oɗon ka o inna allah lutta o inna an kadi jooni ko an heddi warto o nanga wargol hoore makko ɗon o taa ko mayde muusi kon
o inna Allah simi anduno ɗum ko ni muusiri min nano ya yamir ɗum goɗɗo goo emba mi feƴƴinani tagore ma nde muuse ndiji on say noon o watto heddo noon kanko ɗum ko ɗum woni mana o ya aya ka suratul hadidi huwa al awwalu wa huwa al akhiru huwa al awwalu ko kanko addi o wonino hay hunde ala wa huwa al akhiru mo faala kadi wontude no wodirno noon tawa hay hunde ala ko ɗum woni firo aya o yahe ka ibnu kasir toon faala donc en yimuran ɗum joni noon si summa nufika fihi ukhra ko waɗi si tawi harfu atufu arɗo ɗon on ko summa tan waɗay on tan ɗon ulama o e wi hakkude wuttango arnum si fof ma yiɗon nde wotere wontay duuɓi 40 Allah tagitoya asara fiilu wuttowo oyna wuttu kadi o wutta ɗimmun noon summa nufika fihi ukhra fa ida hum qiyamu yanzurun iya kadi ko mayno kon fof no daro ko nden mayde ɗon juuti kono amma ko mayete ɗo konko seeɗani jon noon ɗan gurdam barzahiya ɗon ko ayeje honɗe signali wondema gurdanno ɗon ta ko ayeje qur'an nawigol ko hadis ma ko goɗɗo wi ko gala cheikh ayeje qur'ana honɗe holli gurnan no woodi hakkude mayde nden kañe immital ngal ko ɗan gurnan ɗo wiyete gurnan kaburu kono ko albarzahiya ka kaburu ɗon ko ɗon wurete Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fi fir'auna e bandiji mun ɗin e kono mum ngun e bandiyagal mum ngal o yewti ka suratu Ghafir o wi wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab memi fir'auna e yimɓe mum ɓe lette sattuɗe muusuɗe bonɗe ko lette honɗe ko accugol maɓɓe paleji maɓɓe e tapiji ɗatuɗi e mbaɗɗateriji maɓɓe labaji jokkita Moussa ka cangol loƴe e halke ɗon ɗum ko su'ul azabi noon moƴƴa o sifi ɗon ha gasi o yilti kadi o signalanoyɓe kadi lette yeeso ɗon kadi o yilti kadi o wi annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya ko weeɓiteteɓe kadi e yiite bimbi e kiikiɗe tawa yiite gen hino sunna ɓe andi o signali lette kadi ko memata ɓe ɓaawo maygol maɓɓe ka o yilti kadi o haaloy lette kadi ɓaawo ɗen ɗon kadi o wi wa yawma alqiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al adab si aroyi kadi darngal si darngal ngal hewti noddanelan kadi fir'auna e jama mum on naɓa nommiɓe ka ɓuuri sattude e leɗɗe fiyon ɗum ashadda al adab hari hiɓe lette nane kono joni ko ɓurɗe ɗen ɗon o faala kadi en faami aya on gurnanno hakkude majji ka ɗum ɗon ko aya go on aya no ari suratu Ghafir aya go ari suratu mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala no sifo kadi fi neɗɗo goo kadi Allah dali hatta ida jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu Allah dali ɓe wona e yeddugol Allah ni ha mayde nden ara nanga goɗɗo e maɓɓe tun o enna jooma ruttanta warak jooma mi torikema wata warak o engage négociation quoi hakkude makko e Allah joni ɓay Allah hino jaɓa yewtidugol e jiyangel mum mo heɗongel kadi o nanngama mayde o enna e Allah ko gongat komi wonno e mum ko moƴƴa ɗo mi nanngama netti mi anndi maye woni kono miɗo faala e ndaarugo façon ngono gerte anndi mo engage négociation o enna joni Allah kon faala ko ya yiltitan ka aduna mi golloya golle moƴƴe komi salino gollude ko andi o engage négociation Allah no jaabade ko Allah dala kalla o way ko wiiɗa komi jaɓali déjà ɗum ko wolɗa ɗon na enen haldi few mi tawaka innaha kalimatun huwa qailuha ngol konngol ngol o wonɗo kanko woolingol mi anda fi maggol mi tawaka few Allah daali kalla o waye mi rutitatama ka aduna few innaha ngol konngol ngol o haali ɗo kalimatun ngol ko konngol huwa qailuha ko kanko wingol mi tawaka min haldida few jilti jente qur'an Allah subhanahu wa ta'ala daali wa min wara'ihim no e ɓaawo maɓɓe kadi kamɓe nanngaɓe ɗon ɓe wara ha gasi barzakun gurdan kadi ɗan ɓe wurata ila yawmi yub'asun ha ñande nde ɓe immintinte en faamiɗe andi ka affaire barzak kadi no ɗon no aya on ka yiltoye Allah o lanɗo yewtoye noon fi darngal ngal kadi ko honno wayiranta ɓe kadi Allah daali wa ida nufika fi sur fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasa'alun si wuttama ka alaadu relation ala minen gollidayno mi walli o heɓi golle ko enen ni ko enen hodduno ko honno ganditali men Allah wi fala ansaba baynahum relation fus ala
kala mo yiidoyɗa ɗon no wawi wasa hande o yiidani wala yatasaaluna hay goto kadi ala droit landita ko goɗɗo ono konto ko aljanna fof kitirɗon ko honno noon joni meɗen kadi dow yi kam e wonɗo ɗum ala ɗon mo kala no kipi haaju mum goto hakkidaka e goɗɗo affaire on ka fewni noon ko ɗum wiyete ko aya